Tala Tala Fou mai le sifofongo le lau muai Wellington e mo le nei tae ao. Aso se 10 Januari lua afe lua 5. Ua mali le komiti whaapale mene le Justice Select Committee i se whai unga toi whaupopoa i le aso e whaangatai finangalo po submissions i le Treaty Principles Bill po le tulafono tau whaawhia le malo e winga i le toi whaatulanganga o le anganga au tū o le wheangainga o Waitangi o whaamatalanga mua na Mawel Committee e tolu se lau afe finangalo whaalia i lungo le initaneti o le afa o le anu mera na maua i le aso muli. O le itu lai tasi le awauli o le aso luo le vai aso fou e whaangatai le talia ino submissions po o finangalo whaalia e winga i le pili. Na lipo tia le tio New Zealand i whaamatalanga anisi o le atunu o na whaaulu ato o lato finangalo whaalia po submissions. E winga i le pili le po le asonga fuama le aso lua e whaapeana iaini mea se po ni whaale tonu i le tekonolosi a o whaaulu a lato finangalo tustusia. E le o manino peto o fia tangata na a fia i le awhawhita auli i le whaale tonu ai o le tekonolosi peitai ua vaayele le tio New Zealand i whaamaoninga e mawhai ai o na lato toio i tua e au ili whaamatalanga o finangalo whaalia mai le whaai ungo Novemba i le lua afe lua whaa. Olo o whaawau peo na si itia le tūlanga o le tusifolau a New Zealand i le whaatulanganga o tusifolau i le lalolangi na whaalau i loa e le Henley Passport Index le lisi o le whaatulanganga o tusifolau fuai whaamaumaunga a le International Air Transport Association o le tūlanga pito i maua lunga lea ua ausia e le tusifolau New Zealand talu mai le luafe sefulufitu na tūlanga wha i le luafe sefululima ai na toi pa ui le tūlanga valu i le luafe sefuluvalu ma le luafe sefuluiva. E se lau iwa sefulu atunu e mawhaiona malanga fua i le tangatai o mia le tusifolau New Zealand e au noa ma se visa. Se lau iwa sefulu, mai le lua se lau lua sefulu fitu atunu o le lalulangi. O Singapore ua whaalua o na tūlanga mua la lato tusifolau mai le valu tausanga taluai. Ua whaasolo ina matutua le whaitau a whaai o tausanga o tangata whaingaluenga, a o whaasolo ina pa ule numero Tala Fou whaingaluenga i le tai lua sefulu tausanga i whaamaumaunga le Stats New Zealand na whaali aina si itia i le tolu tesima le whapa sene le numero tangatai ova ma le tai fitu sefulu tausanga le matutua sa ava noe whaingaluenga i le masino tesima tusalea ma le toa sefulu i wafe 5 se lau na si itia i le tasi tesima le ono pa sene tangatai ava noe whaingaluenga i le tausanga ia tesima sili teisia tu lava ma le whate sima le tolu miliona lona whaitawa o whai. O se whale tonu inisio porkalami ma senior malaiva alele au kilani na mafua o na uumi laina ile malaiva alele le afiafia na nafi na whaalie Graham Mead o le toi luas furu minute le 5 le afiafi ai whailo ane le au nangal malaiva alele se whale tonu ile porkalame e fe whaauia ai ato atangata malanga sa pe iwa toyo o i vaitau o le kerisimasi le whaatumulia ma le uumi o laina ile malaiva alele pei o na lipotia. O loo whaanoa whaatasi le amia New Zealand ma le ainga o le fitavita New Zealand ia Private Rohan Thomas le ana maliu le whaalavelave tau taavale tauranga i le aso 5 Januari. O Thomas luas fulu tausanga le matua e mai i Palmerston ma sa tele whaamoemoenga sa fuafua i ai mo lona lumanai. Ua si itia le numero matua ua maua pili e tutongi atu i le ofisa o la fonga e whaitau wafe tā lao lo onofo ai Tala Fou ai ona o le whailoa ina o lato paanga i le taimina whaatumuai pepa. Whaalia le IRD e ono a matau na whaia whaatala noanga male matanga luenga mata upuli lo toi whale e wingai se awala e mawhaia i ona alo ese mai i lea tūlanga. I li botia le leiti o New Zealand e lena o le tinaia Megan Hunt o lo o afia i lea whaafita auli pe ona whaatunuina i le ofisa o la fonga e totongi atu le iwa awheta la. Ona e whaapea o tupena ova o na tutongi atu ia te ia i lalo le porkalame o le Working for Families po o tupe mo ainga e ia itamaiti i lalo le taise fuluwalu tausanga le matutua. Whaailoa e J.S. Henwood o se tasi o tina e whaapea e tutusala whaafitau 5 Hunt sa ia whailaina lana tax return ma mawaila na valu awheta la peitai na toifisa o tai le ofisa o la fonga o na te iloa ua tele lea tupe na fisilingia le tina pe whaiso na to alua ma na ia whailo manino ua sefulu tolu tausanga o lano nofo malona to alua ma le la whanau e to atolu. Sa whailoa nei le tina e luas fulfaa awheta la le tupe e tatau na ia toi tutongi na atu o na te le i whailoa ina lona to alua ina ua risitala le la tamatene la ititi i le lua whelua lua.
Whaeloe se isitina e walu a whetalana na pini na lafo atu ia te sema, ma sa whaatonuina e te taona tutongi atu, aile imai ale lua whelua wha. Ua whautuina ele so upal IRD whaapea, e tu salama pe whaatumuina pepa whanau ma iaile ngō le pāanga i le pepa whanau o le tamaititi, e te tau lavona whaailoa I isi pepa whaatumu, po o tauno nofo whaatasi malau pāanga pe leai, ai pe iai fo ini vaenga o whesosoani atu wai I le tau singo tamaiti. E tu sama le tolu se lauta I tae o Maori o lo o whaia se whanutanga I le aso I o mahu lata I Hastings e whaatala no ai se talosanga ina ia whaatuina I se whaalaputuputonga po se komiti fou mō Maori. O le whaamoemoe mo le komiti fou ina ia tutu whaatasi ma tu whaatasia ni whina ngalo e tali pelu I ai le whainga malo. O le whaatasinga I le aso ua whaingoa ina o le wananga a motu na amata whaanga solo mai whanutanga ma whaatasinga ia Januari o le tausanga taluai ma le talosanga mai le tupo Maori o atu o malo I a kingi tu hei tia I a Januari mō tangata Maori ina ia tutu whaatasi. Tala mai le Pasifika, e tele awala na tapunia I fiti, ona ole te tele o tāwhenga malolonga na amatau na mafatia fiti I tia munga mamafa, mai lava li kirisimasi, o le aso luluna fautua ina I leo leo tangata o lo ononofo I nofuanga o lo lolo vaia, e le vao singa toka manau sorry, ina ia nga I nofuanga maua lolunga. I whafoato New Zealand, o lo whaawa upele te tele o le mu I Los Angeles I Amerika, whaatasi ai ma le malolosi o matangi, na whaamalosi ai le ave esea o le tusa ma le fitu se fulu wafe o tangata na nonofo I nofoanga o loo a fia, o Eden Waidua Om, ma Caitlin Wigg, isi tangata New Zealand o loo a fia ai, e whaani mu te tele ele o mawhaiona tinei le taimi nei, e Woodley, Eaton, ma Hearst Fires, mai to o 5 tangata maliliu, pe ona maua ili po tila tamai. Tala Fou ia mai le si uafonga o le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.